Akiaria ari ndunyu ya Kiunyu gicigo-ini kia ubunge kia Imenti ya Muhuro kaunti-ini ya Meru, Minista wa Urimi Peter Munya augite ruhonge rwa KTDA ni rubatie guthuthurio gukirikana ni gukoretwo na ungumania wa mbeca cia arimi ukoretwo ugitwarithio na mbere. Munya augite arimi ni makoretwo makihinyiririka muno ona thengia ya gukorwo ni marendia cai, guku akiuga ni gukoretwo na broka aingi sekta-ini ino, na uguo uthuthuria ubatie gutabanio na aria mekunyitikana na mahitia mangethanirwo nao kiwatho. Tunajua kuna pesa ambaye haiko kwa vitabu ya KTDA ambayo ina KTDA 200 million every month. Kuringana nake ruhonge ruru ni rukoretwo rukiingirio uteti utari na kiguni, akiuga kiria arimi marenda no kurihwo thithino yao, guku akienda mawatho meru makorwo makigathikirwo ruhonge ruru. Tunataka kurudi kwa ile T-board. Hiyo ndio itatusaidia mambo hiyo mnasema ya marketing, mambo ya kuhakikisha value addition inafanyika. Turudi pale tulikuwa tunafanya hata mambo ya research ya chai kwa sababu ilikwama. Mubunge wa Imenti ya Muhuro Kathuri Murugi nioritie arimi a macani kunyitanira na thirikari nene, akiuga ni egukorwo agitindika watho bunge-ini ya bururi wa gutigirira murimi ndanahinyiririo ringi. Wakulima wa majani chai abakurira wanalia, wakulima wa kahawa wanalia, wakulima wa maziwa wanalia, wakulima wa viazi wanalia. Kuna njia nyingine tutaweza kujua ile uchafu iko huko ndani, kama hakuna forensic audit tuweze kujua hizo assets zote za wakulima ziko wapi, zimemilikiwa na nani, zimeomba loni gani, zimepewa nani loni. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.